Tēnā koutou e ngā iwi e haere ake nei I te karere. Kua kopaua ngā māngai o te tōpuni kōkōrangi a rā o te pae ka whakakanohi I te kāhui tupua o tirā I a Taranaki Maunga. E kainamu mai ana te aurakitanga o te hui mātauranga iwi take nui o te ao o Wipsi ki Aotearoa nei. Mā tā tātou mātanga hākinakina mā pōtaka maiti, ngā kōrero o te wā I te ao hākinakina e hora. Kei ngā pau whakatairanga I te ao Māori, nei rā te reo karanga o te karere e rere atu nei, nau mai e tau. Kua hau te rongo o te hui taumata mātauranga mō ngā iwi take o te ao, a rā o Wipsi ki te ao whānui. I te aurakitanga o te kaupapa ki Aotearoa nei mo tēnei tau, ko te wānanga aro nui o Tāmaki Makaurau hei kai hautu mōna. I nā pō I pānuitia ngā kai kauhau matua ka tū ki Wipsi Aotearoa 2025, I te haukai ngai whakatika ana ki te whakamanuhiri I ngā mano kai pupuru mātauranga iwi take ka tau mai. I tai ake hoki tā tātou manu kaewa a Mārena Mane ki te kite ake ko wai etahi o ngā kai kauhau matua ka whakaore I a hirikapo I a ngā kau take anō. He hui whakaharahara e haere ake nei mō ngā iwi take o te ao, a rā he hui ngā iwi take mo te mātauranga. Neke atu I te whāmanotanga takatai mai ki tēnei hui huri I te ao, ka kawe mai hoki I te 1 miriona tāra hei paenga mo te ohanga. Kei a tātou ngā iwi take te pukengatanga, te rangatiratanga, te mōhiotanga, ngā puna mātauranga hei me kira hei tiaki a tātou. Engari tuarua mātauranga tonu tātou e kawe, me kira ki ngā taumata whakatiki o te ao. So the whole purpose of WIPSI is to bring educators, community educators and Western trained academics together so that we can talk to each other amongst Native peoples from around the world. Kua rua te koutou a WIPSI e ngaroa na mai Aotearoa, ana hei te marama o Noema, hoki mai tēnei kaupapa ki tōna kāinga. It's really important for us. We want to ensure that iwi take that come from across the world are looked after. We feel it's our responsibility to give that manaaki to ensure that they are well looked after while they're in our rohe. Toko iwa katoa ngā kai kōrero matua o Aotearoa e mura ai te ahi, e whakatina na hoki I ngā whakaaro o te tino rangatiratanga. Ko tāku e hoa he wero I te taniwha, I roto I ngā reanga hau, kia maranga, kia oho, kia te ona niho. Te raumi rautaki matua e rapu nei hau pēhea te tūraki kāwana. What I want most, and I genuinely mean this, is for us as Indigenous peoples who've all faced really similar histories of intergenerational trauma, of the loss of our lands, our language and culture, to be able to celebrate first our survival and our resilience. Ko te kaupapa e hono ai ngā iwi take katoa, ko te āhua o ngā kāwanatanga. Ko te wero, kai mua I a tātou I tēnei wā, ko ngā momo kāwanatanga o te ao, e whakapau ka hāna ki te aupehi I ngā tikanga I te mana motu hake, te tino rangatiratanga o ngā iwi take. Haere iwi take mai, haere iwi take mai ki Tāmaki Makaurau. I raro tonu I ngā manaakitanga o te iwi kāinga nei Ngāti Whātua Rākei. Hei whakakōpani ake ngā kōrero, mā tini, mā mano, karapa te whai. Mārena Mane, te karere.
E mahi tahi ana te kāhui o Waiariki whānau mentoring me te rōpū oha o Orange Sky ki te manaaki i te hunga kāinga kore me ngā whānau he iti noa ngā rawa i te rohe o whakatāne. No te wiki nei, e whakamānuti ai i tō rātau waka horo e kākahu, hei hawhina i ngā whānau e noho pōkai kaha ana i te rohe. I tai ake a Herewini Waikato no Pūkaia ki te whakarewanga. We're going to karakia. E hara tēnei I te wēne noa iho, engari ke he waka manaaki I te hauora o te tangata. Ka nui te pai, he rauemi anō, kia hapai, kia aki, kia awhina. Ia rātau mā nā whānau rawa kore, te whānau whare kore. Nō nā tata nei whakatauhia ai te rōpū tiaki tāngata a Orange Sky Aotearoa ki runga o rewa tūmarae ki te whakatairanga I tō rātou waka horo I kākahu. He kaupapa hei hāpai aki I te hunga tuakoka, te hungarau e te anō hoki ki whakatāne. Today is a really significant moment for us. So it's launching our Orange Sky service here in Whakatane. Really, through the van that you might see in the background here, is providing free laundry and dryers and more meaningful conversation for anyone who might be in need. Well, nā te patunga o tēnei ao, o ētahi āhuatanga o tēnei ao, nā mea keno, te tāmitanga, te pēhitanga, I tāmi mai, kia whakatauaro I wera āhuatanga kino o te ao. Ko Matapae o Paraire tēnei e noho kāinga kore ana ki whakatāne. Ko ia tētai o te whātekau neki atu e moe tiriti ana hei tāna ka whai hua ia I tēnei rātonga hou. Definitely kāre kore ki te āhau I reira. Yeah, che. Now that's a beautiful thing. He mea ātāhu o ki te rā whakaro nui. Yeah, tātou katoa ni. Yeah, that'll make a world of difference being able to just renew each day in an easy way. I mean, about time. I wish I could do it myself. I just hope the brothers appreciate it. So I just hope that, if it does come here, that the people that get to use it respect it. And something that I really aspire for all. E mahi tai ana a Orange Sky Aotearoa ki te ratonga manaaki whānau o whakatāne, arā ki a Waiariki whānau mentoring, ki te whakatutuki I te kaupapa, me kore whai āwhina ai te hunga, e noho pōkai kaha ana I te rohe. This is a unique offering for us, so to be able to partner so closely with the iwi to make sure that it's seen as a welcoming and meaningful service for the whānau, I think really is going to be the future for how our services need to work all around Aotearoa. Te whakaroa-roatanga o tēnei, mo aki tonu atu tainoa rā ki te wā ka whiwhi rātou ngā whānau rawa kore I te tahi whare. Tainoa rā kore o ngā whānau rawa kore. Turu whakamaua kia tīna! Ka whakatūhia te waka nei ki te whenua rāhui o Awatapu me te rori o Muriwai, atu I te mane ki te Paraire, hei te iwa I te ata, ki te toru karaka I te ahiahi. He roni Waikato, Pūkaia. Toko waru ngā māngai kua ko paua ki te tōpuni ko kōrangi. Ko ia ko te pae ka noho hei reo, hei ringaringa anō no te kāhui tupua. Ko ia ko te tuakiri a ture o Taranaki Maunga. Toko whā ngā māngai nā te karaunai ko pau, toko whā anō nā ngā iwi o Taranaki I tohu. Ka tahi anō te tahi maunga I Aotearoa, ka whakamanahia pēnei hia. Kei a line ni tui tupou, te roanga atu. Ko Taranaki Maunga me o ngā tihi ko te kāhui tupua, koinei te wā tuatahi ki te ai he maunga hei tanata I raro I te ture whakatupua mo te kāhui tupua. Kia nei ko te mea nui o te kaitiakitanga o te iwi ki tō tātou nei maunga, kia noho, kia whakarite I ngā rautaki. He tuatahitana tēnei kia waru nā mema o te kāhui tupua, hei reo kōrero mō Taranaki Maunga. Ko te tōpuni ko kōrangi te rōpū ture whakahaere, ka noho kia whāna mema a iwi, kia whāna mema a karauna hoki. Ko liana pautu ka noho hei hea mana o te rōpū nei. Ko tētehi o ngā tino mahi o te tōpuni ko kōrangi, kia whakarite I tētehi kaupapa o he kawa ora. Ko te kawa ora tō tātou nei National Park Management Plan. Hei tā
te minita papahata whai a tamapōtaka, ka tia kina a te maunga nā tēnei whakaritenga a mā te mahi ngātahi ka whakatau ina whakaritena mo te hauara me te oranga tonutana o te mauna. Whai muri i te raupatutanga o tātou nei maunga, nā te karauna i whakatau i ngā whakaritenga mō tātou nei maunga. He ori te tonu te karana no te ranatira o Ngāti tū wharetoa tā tumu te hiuhiu kia whakahoki atu a tōna riro ki te iwi. We will need to go to the courts and have the courts consider our request. Kei ko nei mātou o Taranaki kia tautoko kia āwhina hoki i taua kaupapara. Hei ākua nei, huitahi ai te rōpū kia whakarite rautaki mo te kāhui tupua, aratakina ai e te ture me te whakaarotau i te oranga o te maunga. Hara i te māngai mā ngā iwi, e hara i te māngai mā te karauna, he māngai mō tō tātou nei tupuna. Line nitu i tupou, te Karere. Tērā tētahi kāhui raranga he uri no Kiribati, kua whai oranga nui i te harakeke. Nā ko nei i tae ai tā rātau mahi tonu, i tā rātau mahi raranga tuku iho, i tēnei kāinga rua o rātau i Aotearoa. Ko tei manua kai, rā, ko kei wareware tia au, tētahi whakakitenga whakamiharo e whakaatu ana i te ātāhua o ngā hua ka puta i te hononga o te ahurea Kiribati me te ahurea Māori. O tira e whakaata ana i ngā hapori Kiribati e tō nui ana i Aotearoa nei. Nā Tāroe Black, tēnei pūrongo. He whiri i ngā ao e rua ko te ahurea Kiribati me te ao Māori. Just because you're away from your homeland, is carry it on, but connect with the people of the land and learn what materials they use. Nā te harakeke tonu aua taura here i whatu. Personally, I think harakeke is a lot more durable, a bit more strength in it, and much harder to prepare though. Ke tāia hoki ai e nei kairārana te waha tonu i a rātau mahina toi ki whenua ke. The journey has been really wonderful because we found connections in the similarities of things that we do. So here we are, we're really one people. Kei te whakaatu atu nā whakapau wera a Kāteata Watson rāwa ko Louisa Humphrey ki te whare toi o Māngere. We didn't have flags, we had pandanus and coconut leaves. And knowing harakeke is a change, gives me that opportunity to weave and we share together with the old. Mai nā paki waitara ki nā tikana o e nei wā te hua o tēnei kaupapa mo te iwi Kiribati. When you used to buy drinking straws, plastic drinking straws, so we utilised that and made headgear. Kua rima te kautauna iwi o Kiribati e noho nei ki Aotearoa. Unfortunately, we don't have the same materials that we have in the island, so our first point of call was always to connect with tangata whenua. We would learn from that. I nā ene ko te anamata o nā iwi e noho tawhiti ana, e nari kei te pūmau tonu nā tū hono tana ki tō rātau ake ahurea. Tāroe Black, te Karere. E peitahi ana e te ringa toi Māori e ahorangi Johnson Witehira, tētahi mahinga toi nui ki te tiritirongo nui o Cuba ki te puku o Pōneke. He mea mahi ngātahi nā rātau ko tētahi kāhui ākonga, e tui a ngātahi tia ana ngā kōrero tuku iho Māori mo te mātai tuarangi ki etahi tikanga hoahoa mumura pai no te nāia nei. Mea nei ko te pūrongo a Harata Brown. No, I wouldn't. He whakaui ngā kōrero tuku iho, mā te rapa ki te pātū nei kei te pokapū o Pōneke. It's really inspirational, I would say. I think it's really cool how he's portrayed Māori gods with kind of linking back to all of the creative degrees that Massey has to offer. Not often at all that as an up-and-coming artist you get a chance to do a public project of this scale. And
of this level of exposure. Like even now there's so many people walking past and it's a little bit exciting. Koe nei ngā ākonga e whakamana nei te tirohanga o te ahorangi toi hangarau ara a Johnson Witehira. And we've got Hene Rau Katauri and Atua Wāhine connected with taonga puoro and music as the key figure in this. And she connects across the arts in different ways, but in particular is really important to music. He wahanga hoki o te mahinga toi e whakaua ana I ngā hangarau o nai anei pēnei I ngā toi puoro o te wā. I was blessed enough to help set it all up and, well, at least the music side of things, you know, there's a beautiful mural here too, but I helped get the DJs going along with another friend of mine, but I was mainly the assistant and learning and connecting and putting cables together and putting it all in place and just making sure everyone had a good smile on their face, I guess. He mahi tahi, kaua ana he mā te Māori, engari ke mā te tini. I'm doing my Masters in Commercial Music alongside Mātauranga Toi Māori, and that's kind of allowed me to be more open in everything that I love, more or less, and reconnect with my culture. We always want to get students hands-on on projects. You know, it's the best way to learn anything, I think. To come down and get their hands dirty, but also to be part of this, I guess, you know, it is a bicultural kaupapa, and the mural itself, I think, is an expression of the different types of students that we have at Massey University, so yeah, it's really important to have them down here. He whakaaturanga I ahu mai te kore me te pō, e whakakotahi ana I ngā oro o te taonga puoro me te ao hou. Hārata Brown, te Karere. E hoa mā, muri ake I ngā whakatairanga e haere ake nei, ka hua kina ko te kete hā kina kina e tā tātou mātanga hā kina kina e pōtaka mai pi. Pōtaka, he hara e tahi o ngā hua kai tō kete tungane? Ai, ko Damien McKenzie tērā no te kapa ōpango, me tērā o ngā tiro hautupu o te Aotearoa Lisa Carrington, me te kapa riki o Taharoa. Kei aku pare hoki mai ki te Karere ki te wahanga hā kina ko te kotahirau tukinga mā te uri Māori a kauri teira kei mua I te aroaro ki roto te kapa ōpango mo te whakamātautau tuarua ki ngā pūma ki Buenos Aires. He rahi ngā panonitanga I roto I te kapa ōpango no te whakamātautau tuatahi, ko Simon Parker ka whai tūnga mo te wā tuatahi, ki roto I te mana o te kākahu ōpango, ka whakanuia e te uri Māori a kauri teira I tōna tukinga ko tahirau. Ko Billy Proctor rāua ko Geordie Barrett hei hoa topa pū, ka mutu ko Wallace Atiti rāua ko Tamaiti Williams ki roto I ngā paumua. Engari kei te hikaka a Damien McKenzie, ahakoa kei te paihihiri. It's not about trying to overachieve, but it's about finishing the game and adding impact where we can. And we know our role as a bench player, and you know that could be on in the first half, could be on early in the second, late in the second. It's just making sure we're ready to go when we can. Kei te ātāmira o te awa noa kahurangi Lisa Carrington, kua karanga hia, ia hei kai whakakapi tūranga I te wharanga o tētahi I te whakataitai hoi kōpere o te ao ki Milan. E waru ana metera kaura o rimipia, I hono ia ki Alicia. Hoskin rātau ko Tara Vaughan ko Lucy Mate Here. I te waka keifo I toa rātau I te tai whainga e uru atu ai ki te whiringa toa e nei rangi whakatānei. Toru tekau ma ono ona tau ko tōna whakaro tuatahi kia kaua e hoi ki tēnei whakataitai I te hararei ia I Tahiti Mearawake ka tai ki te karanga ki aia. Karekau he taone tuatu o Taharoa mo te whakatupu kai tākoro riki NRL, pērā ia te Maire Martin rātou ko Tane Tuaupiki, ko Jackson Willison no te Kapa Chiefs, ko Tenika Willison no te whakataitai NRLW. Hoi ko te pāhara keke I tākoro ki roto I te whiringa toa mo te Wāhanga Senior A ki Waikato. Nui te mana iti te taone. If you blink, you'll miss it. Not very big on the west coast. And yeah, the only thing that really happens out there is the mine, so that's the only thing keeping us sort of around. Koi nei te taone katoa o Taharoa I tai mai ki te mātakitaki I te whiringa toa. The village itself might be lucky to be
60? School, I don't know how many's in the school. Pretty small place, bro. Kua he iti, he paunamu, mo te NRL. Tamaire, my younger brother, and Tane, my little cousin. Yeah, I don't know how that works. We've also got other boys in rugby systems that have done real well. Jackson Willison in the Chiefs system. So, yeah, I don't know. Maybe we just play a lot of footy after school. So. Yeah, product of Tāroa. There's not only them, there's a lot of talent comes out of there. Got another cousin over in Australia there. She plays in the NRLW, Tanika. And, but yeah, there's plenty do come out of there, just whether they get the opportunity to carry on like the boys in that thing. So yeah, no, I don't know. Something in the water, bro, must be. Kaore i Waimarie, engari karekau he taone tuatu I a Taharoa. Yeah, it was definitely a heartbreaker. We had one more catch to do and one more set, only one more minute. So, but that's the way it is, and we live and we learn, carry on. Taharoa e rita tonu I te rahi ki a Matimati? Oi, tika tau e hoa, weno a hako eti he paunamu ne, penei tau I ki ai, hako eti te matakahi, ka hinga tonu I ai te totara, ka rawe e te rapurongo au, he mahi rawe rai nei, kei tō aroaro I ngarangi whakatānei. Kei te hui te whānau ki runga I tō mātou marae te ohaki, te whakanui tōku pāpa I tōna huri tau, waru te kaumā something. Hari huri tau ki tō papa. Hakati e te iwi, he wāhi tāanga manawa te haere ake nei, hei muri atu ko ngā tohu huarere. Tēnā tonu mai. You got a pickup truck, it's on its way. We're up at home. Karahui mai anō. Anei rā, ko e tahi wāhi tohu huarere moa tahi rā, me te mane anō hoki. 35, ngā wai ngā tai whenua, o te tai toke nau, on the road ki te nota. Noti nota, karawe hoki. Ka ti hei whakakōpani I a te karere mō tēnei wiki o tira, mō tēnei wiki whakanui I te reo o Tonga. Anei tētahi wāhi o te hōtaka rongo nui o Tākaro Tribe, kua whakamaurihia ki te reo Tonga. Noho ora maira me ngā manakitanga. Mausio, kola aeni o ku asi mai. Maloi lelei la a, maloi lelei papaniu, maloi lelei. Ko hoku ingoa ko lile, o ku maunofo whakataha I he wao tā mo ta maiki wa inga. Tau alo o whetau laki mo ki nau tolu. Taimi ke mo aha ke ta maiki wa inga? Ko te reo, te take.